Misindihan niya po yung kandila, yung kaduang kandila. Metong yang hudyat na tiyutana king kaduang Domingo ning Adbiento. May tipon tamo po ngeni, kilagyo ning egpam, paning anak, ang paning Espiritu Santo, Amen. ingino manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Pakamalan kong kapatad, isadyata mo po yung kakatamang sarili. Yesus, daratang ya sa saganantaya, magbalik yang pasibayo. Dapat ketipa sa sadyata na po yung kakatamang sarili, tipaya, maging tinapeya. Yesus, pauli na ning lugod na kiyakatamo, nakatamo po lalakwan, o itayong lugod. Potanging metong alulugod, enek lalakwan ing kayang kaluguran, o ita po yung tune lugod. Agyam pa pong mi kasalatamo, ing Diyos at supamurin. O yan po yung tune lugod. Luguran tayo muna naman sana yung Diyos at bankanita, lalo tapang makapagsadya, king kayang panyatang, sisyan tapamuping kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king Diyos. Aminan ko, king Diyos, ama pamakalulo, At kaya kayo kapatad, imi kasala kong bina, panisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat kong sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanagapo ko, kanuan ng Maryam, kapilan mambirhen, karin sablang anghel ang pon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, kin Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamu, at king papatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alanangga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Gino pakalulu, Gino pakalulo. manalangin tamo. O lubos mayupaya ampong mapamakalulong Diyos, emo paing tulot kinging nanuman pigagap para king biye kete king yatu, maging sagabalya king pamagsadyami, king panyatang ning anak mo, ing tuturuna ning maligayang kabiasnan mo, papalyadyan na kami sanang miyagom kaya. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyang pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Baruk. O Jerusalem, ilukas mo ingimalan mong pagpaldas at pagmalun, at migani ka kapilanman, king maligayang kamalan, apagkalob na ning Diyos, at magbalabal ka, king justisya ning Diyos. At iputong me, king kanuan mo, ing diadema, ning kaningningan, ning alanangga. Uring ipakit ning Diyos, ing legwan mo, karing sablang bansa, keti siking sikluban. Uling kingin Diyos, ing maging lagyo mo, kapilanman. Kapayapan, bunga ning katuliran. At ligayang bunga ning takot king Ginoo. O Jerusalem, mibangon ka, at talakad
king mataluktok. Ilungos mula ring mata mo, banda king aslagan. Atakit mula ring anak mo, mititipon la, iba't king albugan at aslagan. Pauli ning utos na karela, ning banal, kitman la king tula, uling ena kelingwan ning Diyos. Kanitang likwanda ka ren, lalakad lamo, tataguyod dang bihag ding kasalangda. Dapat ngeni, ing Diyos, ibalik na la at iuli ka, makaduyan lawari, king ligayo. Antimong prinsiping, bubwat da ding metong asuging trono. Uling ing Diyos, ya mismong minye utos, king ipatagla, ring bundok, amangatas, at ding talimundok, mikanlas-kanlas, ding lambak tambakan la at patagan. Banketa, ing Israel, lumakadyang alang sa gabal, ang tabayana ning ligaya ning Diyos. Ang timurin, king utos ning Diyos, king kakewan da, ating balang masamyong dutong, ing Israel, dinandeng lilong. Ing Diyos, tayrani, at katmantula, ing Israel, king aslag ning ligaya no, kambiyaning pakalulu, at ustisyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Kanitang inggino, inangune insyon, king pangayalipan. Balamu wari, tinalas keng pasibayo, king balas, busal ning dayat malat. Inyang iti mepalyari, merandam karing asbukmi, ing lagapak ning ayli, ating kapuryan lingkas karing dilami. Pati na karing aliwang bansa, meramdam ini. Makapagmula lang bina, ing depat na karela ning Ginoo. Wa makapagmula lang bina, ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Sibli ng miyuman ning Ginoo, ing katimawan mi, antimo ing pamagbalik, ng masaluso ning danum, king gabon at tigang. Ding tinanam lua at palsini, minupulang tulang makanyan-kanyan. Linwal lamang tatangis, wa linwal laman, mamusan karing sakong bini. May kapagbalik na laman, wa may kapagbalik la, daralit mit mong saya, magdala king pupulda.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karing Filipos. Kapatad, at king balang panalangin ko, manalangin kong mitmong tula para kaya kayungan. Alang-alang king pamakatimbayan ko kanako, king pamikalat, king mayap a balita. Iba't king kamumulan at ting gapyuti ang gana ngini. At api pedasako, kinging Diyos, migmula kaniting maya padapat na kaya kayo. Yan naman ing miganap kaniti, ang gaking panyatang ning aldo ng Kristo Jesus. Balo ning Diyos, kingako, manyabi kong katutuan, niyang sasabihan kong ing masapsap kong panalala kaya kayungan. Kalupaning pamamakamal ning Kristo Jesus. Inya, ipanalangin ko para kaya kayo, ing sumulong na sanang sumulong, ing lugudyo, kambening kabyasnan, at ganap at pamadalastas. Bangka nito, mabiyasa kayong talenting, ketang pekamayap dili. Iti, makasap kaya kayo, ban maging tunay kayong malinis at alang pangapintas, ang gaking panyatang ningaldo ng Kristo. Lubos kitman karimbunga ning pangapabanalan tamo, king kapamilatan ng Yesu Kristo, para king ikaligaya na at ikapuri ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Isadya indalana ning Ginoo, itulid jula ring daklat adalana na, at ing metro ketawan ing kaligtasan amanibat kin Diyos. Ginoo, manatiliya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king mayap a balita ang pangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Labining limang banwang mimiral kanita, ing Emperador Tiberio, i Poncio Pilato, ing Gobernador karin Judea, i Herodes yan naman, ing Tetrarca ning Galilea, at ing kapadad ng Felipe,
yain tetrarca king teritoryo ning Utiria at Traconite, at Lisania yain tetrarca karin Abilina at di Caipas at di Anas at Ikaipas ilaring mata sa pari kanita merapat ing pangapabal ning aman ning Diyos king disyerto kang Juan a anak ng Zacarias. Inyay Juan linibot siya king kabilugan na teritoryo king bebe ning ilog Jordan. Painggulot kayo karing kasalanan yu at pabinyag kayo nga ng menaral. Ading Diyos, patawaran na kayo karing kasalanan yu. Antimoing makasulat king libro ning propeta Isaias, ing siwala ning metong akukulait king disyerto, isadyayo ing dalanan ning Ginoo. Itulid yula ring daklat a dalanana, ing balang lambak tambakan yu, ring sablang bundok at bundok-bundukan patagan la, at ding sablang dalan abukot itulid langan, ding burul-burul at ding kurul-kurul adalan ipantela, at ding meto ketawan akit na ing kaligtasan ang manibatan king Diyos. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kera, O Kristo. Good morning po, kaya kaingan. Mission Jane po ning kadwang kandila ning Advent Read, buri ng sabihan at syuta naging kadwa ng Domingo ning Adviento. At tatandaan niya pa po ing ebanghelyo niyang may labas sa Domingo. So, may gumpisa po karetang uling kabaldugan na ning Adviento, Advent, keng Latin Adventus, buri ng sabihan coming, panyatang. At lupong klase ing panyatang na ning Ginoo. Mumunang dili, ngening panawuning Adviento, gagandakan tamo ing milabas. Sano po ing milabas? Inyang dinatangyang minuna, the first coming of Jesus. He became flesh. Mi katawan niyang taong in Diyos, aetamo akakit. So, oining mo muna tamong gaganakan. Po, nyating Paskong pangabait. Gaganakan tamo ing milabas. Pero, kabang babalikan tamo ing milabas ing Paskong pangabait na ning Ginoo, pagsadyan tamo ing daratang. Jesus will come again. He came, He will come again. But, pilata na po nitang dinatang ne kanita pampuapay kayang kadwang panyatang. He comes every day. O yan po, daratang yaking biyeta mo niya at long klaseng panyatang. He came, milabas na po ini. He came in history. He will come again in majesty. He will come again in glory. Kanitang minuna, ere po kilala. Ulingin Diyos, may pakumbabaya, meging tawya. Pero potang magbalik yang pasibayo, that is the second coming of Jesus. He will come as a king and as a judge. He will come in glory. He will come in majesty. Mabilog ayato datangi Kristo akit dengan po. O itay kadwa ng panyatang, ngeni pagsadyan tayo po itang magbalik yang pasibayo. Are we prepared? Nung sakaling magbalik yang pasibayo, ngening penandit makasadyata mo po, o mangulisak tamo. Sana'y sabihan tamo po at ang magbalik yang pasibayo, praise God. Ginoo, dakal po salamat uling ita, the fullness of our redemption and salvation will happen. Ganap na ing kakatamong kaligtasan. Pero kabang paninayan tayo,
He comes in a mysterious way. He comes in the Mass. He comes when we read the Word of God. Pota pong mababasay kaya nga mano, Jesus yung makipagsalita kaya katamo. He comes in a mysterious way. Nya kailangan ding mamasa sa masnanda. Because reading itself is already a proclamation. Pota pong mamasa kaya kini, manaral na kami. At potang mamasa kekeni, Kristo ang tinemo waring makipagsalita kaya katamo. And on your part, listen. Dengalwa, mamatukbalo. Bala ko sa aintinjanda, alit tangunong tangu, ali pala mitutundula. Nya eko po daratang mitutundo. Magsadya kayo stong sisimbatam, makirandam masalese, uling ting amano na ng Diyos, babielang bie alananga, karing makirandam at tutupad kareti. Nya itang Katoliko, nya kanita pong anak malade, potang manaral na yung pari, deng lalaki lumwal na la, kaibat, si sigarilyo laki ang luwal, ela makirandam. Enya pinanggang ini, majority kareng Katoliko alang balu keng Biblia. Amen? Nga ng Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Nya kailangan mamasatang Biblia. Datang po yung panahon, mika Bible study tamne, agkatanda kayong mag-aral. Nyada ka lang nga kakuha ka rin Katoliko, deng Katoliko, magkot keng Bible. Balo ko mag-memorize lamang mapilan. Potang gay, deng Katolikong, mamasa, wane, ngarang, kabiyas na ngarang makanyan, kay ba na neta lumipat na la? Anyapin po metong kareng plano na ni Arsobispo Tamuketi, kailangan ating pamanurong katisismo. Kayo sana mag-aral, uling aliwa mo po yung pari ang manaral, itamungan, kailangan manaral tam, by virtue of our baptism. May binyag tangan, may kumpil tam, may kan. Kailangan ipasyag tayo in amon na ni nga Ginoo. No kayang lapitan da ko, da kayong hene, mamyan ako mong metong a verse ken Bible. Nino pong makaibiya metong a verse ken Bible? Ating makaibiya kaya kayo, karing EMDC, karing nights, karing lector, ating kayong IBM etong a verse ken Bible. Ala po, sayang din ang kesa ng 1 million. Kumakibat, sayang yung, na kailangan po mamasa kayo, Nung malyaring kang metong yang nga memorize you, o adwa, o atlu, importante ya po yung aman na ni nga mong Ginoo. Nya po tang pagsabyan da kataring alwang religion, ginukumako lang magkot. Pag rapid one da katam kareng teksto keng Biblia, kay ba tabo bulad, makatape tamos book. Alipo ya dapat makanyan. So, yan po yung aman ng Diyos, Kristo, daratang ya keng misa, akakitay kinganyon ng tinapi, Jesus comes in a mysterious way. Kay but where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Nya tsunginiketi in a mysterious way. So ini po importante ing dapat tamong gawan. So yan, Jesus datang ya. Kay ba't nga na kini king anyang ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, mingat kayo nga na kung magpakasosok yung katakawan ng po pang pamaglasing. Pota biglayang datang yaketang iyupiya dyan,
magbalik yang pasibayo, nya kailangan magsadya kayo nga na, uling magbalik yang pasibayo, king oras, aetamo piadyan. Ngeni po sinabi na magsadya kayo. Pero yung ebanghelyo laing sasabihan nung nanong pa magsadya. At ngeni po yung second Sunday of Advent, iapining pa magsadya. Makananutang magsadya. Tutupin importante la rin external decorations. Karing kendalan, karing pibale-bale, neng bisan, karing pisamban, atin ang Christmas decor, atin ang Christmas lights, ela pumarok din. At dengalwa ulipong atilang ayuda, 13-month pay, o ito mag-enjoy lakeng mall. Magsadya na lang nanong isulod, nanong sapatos, nanong hairdo, nanong kule. O yan po yung pamagsadyata mo, external. Pero yung pamagsadya at yung po kenik yung puso, enyapin is St. John the Baptist at yung king ilang disyerto. Bakit may banggit siyang disyerto? King disyerto, alang danom, alang tanaman, alang biye, anyapin ng disyerto, it is a place of prayer. It is a place of meditation. It is a place of reflection. King ilang tahimik, alang distractions. Po? Nyapin may banggit siya in disyerto karin, San Juan Bautista, a great Advent figure. San Juan Bautista, o ita, manaralya, kukulay siya. Nanong sinabi na Kenny, sisyan nyo lat painggulutan din ke kayong kasalanan, o ining tune pamagsadya. Repentance, sisyan nyo lat painggulutan din ke kayong kasalanan, o ini po yung tune pamagsadya, in repentance and conversion, sumisi kayo at painggulot ka rin ke kayong kasalanan. Bakit po painggulot ka rin kasalanan? Uling malyaring miyabe in Diyos ang popay kasalanan. Nung ita mo may kakasalata matintang kasalanan, taya, malyaring lungob in Diyos karing puso tam. Inyapin, in kadwang Domingo, metong yang tune pamagsadya, sisyan, at painggulutan ding kasalanan. O ini po yung tune pamagsadya, internal preparation, emu external, palamuti keng dalan. Alipo, ing isadyata mo, ing puso ta. Sumisi at painggulot karing kasalanan. Kay ba't nga na po Kenny, binggita ni Propeta Isaias, na nung sinabi na, uling San Juan Bautista, ing kayang misyon, isadyala ring tao, nung makanano yung kinulisak kanita, at sinadyano ring tao, ikaming pari, sasadyada na kayo. Sasadyada na kayo. Si Janong Juan Bautista, dening tao, na nung sinabi na, o ini po, mapilan ka rin sinabi na, nga na, isadya yung dalana na ning Ginoo, itulid yun la ring daklat adalana na, ing balang lambak tambakan yu, at ring sablang bundok at bundukan patagan yu. Lawin nyo po ini, ing balang lambak, yapinin kulkul, tambakan, ating kulkul. Nanula po rin kulkul, asasabihan ng Propeta Isaias, kulkul, kay ba't tambakan uling daratang yaing ari, bang kanita masaleseng kayang pamandalan, den kulkul, ilapin din kaya katamong kakulangan king biye. Kulkul, patang, ilapin ating kulang, ilapin po rin kaya katamong deficiencies and omissions, din kaya katamong kakulangan king biye, kakulangan king pamilya, kakulangan king asawa yo, kakulangan ka ring anak yo,
Kakulangan karing kaparan tao. Pota, sa timo yung sinabi ko kaya kayo niyang milabas sa Domingo, metong kareti, magsadya kayo. Pota galang ating kong utang ngayon pabayaran. Kakulangan, pota galang ating kang kakulangan king asawa mo. Kailangan tambakan. Kailangan mag-repair. Po? Nanula rin kakulangan tamo king biye. Kakulangan king asawa yo, kakulangan ka rin anak yo. Oren, lawentala. At kaibat nga na, ring sablang bundok at bundukan, ilapin po ring matas. Bundok, matas na din kulkul, kakulangan, ding bundok at bundukan, o ini makabungko, matas, patagan la. Iyapin po yung ketasan. Pota, mapagmatas tamo, paulinaning kabiasnan. Pota galang mapagmatas tamo, ulinaning pibandyan. Po? Gana-gana nga tsuke, alataman pong pagmayabang alatang pagmaragul. Uling nga tsuke katamo menibatan kin Diyos. Nya itamo sasabihan, biyasa ko. Tamo sasabihan, mabandi ko. Naman kaya katamo yan. Wari po tang mateta mo, pante-pante mo po. May nakit na kong mabandi ka, bang makaburya, makakaulyak yung kwalta na. May nakit na ko po. Ala, pare-pareho mo. Nga nang ho, ing propeta ho, di natang kong alang daralan, makukong alang daralan. May nakit na kayo karing mibait, inganak mibait siya, at inyan tambing tatalnan, kalwal na keng siya pupuna ng imana, magdalayang pera. Ala po, niya potang mikatin ka, ka magmaragul. Pikatiwala na mo ning Diyos, inge gana-gana. Pride and humility. Humility is the beginning of holiness. And pride is the beginning of condemnation, the punishment of God. Nyapin po potang munta ka karin king Holy Land, pakit de po itang nungnokar niya mibay ti Jesus, potang lungom ka karin, kamalyaring lungom makatalakad. Kailangan duku ka, duku ka, ban kanita miras ka, ketang lugal, nung nukar mibay ti Jesus. Talakad ka, magmaragul ka, kapamiras kingapong Ginoo. Humility is the honest recognition of who we are before God. Tao ko, lelangan na po ng Diyos, at ingeganagan nga tsukan ako, kaya kayo, menibatan kin Diyos. Ganagan nga tsukan katam, kuntoro miraragdakan in kaya kayo, lalo kang magpakumbaba, kalupa na ning pali, o tanging pali, o italaltoy binutil, lalo yung duduko. Amen? Nyalata pong pagmayabang, alata mong pagmaragul. Humility is the beginning of holiness, and pride is the beginning of God's damnation and punishment. So yan po, ing tune pamagsadya. It is a spiritual preparation. Aliwa mo yung panlabas, material. Pero kaya kalan material, ing sasadyata, ing importante, ing spiritual, ing puso'y sadya. Kaibat mong sinisya't pepaing gulot ka rin kasalanan, ken tutuking Domingo, kailangan ating kang bunga, king pamanyisimo. Basta't sisisyat painggulot ka rin kasalanan, kaibat nanita, nanoy palto mo, nanoy bunga, ning pamanyisitam. So ken tutuking Domingo, magbalik ko, isundo tayo, ing kakatamong pamigunam,
tungkol king kadwa ng panyatang ning Ginoo at ing pamagsadyatang. Amen. Ipasiyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupaya, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong bugtong nga anak, aginuta mo. Pengag di kong upaya ng banala Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipakuya king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete. King katlong aldo, sinubiyang nebye, pepay ta siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bano kong ka rin mabye, ampong mga mate. Sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king banala kapulungan Katolika, king pamisa makdaring banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king biye alang angga. Amen. I Juan at alapaminyag pisyag na, ding sablang tao akit daring pangakabos ning Diyos. Ulinita manalangin tamong mipnong kapanaligan, para karing pamangailangan ding sablang anak ning Diyos. Nga tamo pong manalangin, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing banal na kapulungan Katoliko, maging dalise ang pongalang kamalit-malit yasana. King matuwid ka ring anib na, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Di nga tsuking kapamahalan, gagawa ka ring kautusan, ang pontuntunan, paratirang pagtulapan, ing ikakayap ding sablang tao, lahi ring anak. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Ding tao nga lang kasalpantayanan, kilala na sana king Ginoo, diptana kaya katamong mga ragula, bage, akit mana tamong tula. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Ding kapanayan tamo para king kayapan, king mabilog ayato, matupadla sana, ngening ing Ginoo lalapit na katamo, king Pasko. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Ngeniadwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. O Diyos sa igpami, kaluguran mo kaming kaluguran, inyapin binyaming bugtong mong anak kaya kami, Diyos ameging tao, ban kanita ing tao, maging kawangis na ing Diyos. Bendisyon mo ngan puring eganaganang dinatang ngeniketi, ibiya mo ing pakalulu, grasya, kalupa na ning pamamiya mo, king pakalulu mo kaya kami. At kaibat ming tinanggap pakalulu, ikami saning maging mapamakalulu karingaliwa. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamu kapatad baiting kakatamong dawon matanggap yarapaning Diyos igpang mayupaying totoo. Tanggapan saning Ginoo itindaong karinggamat mo. King ikapuri ang pag ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ning mabilog ning banal kapulungan. O Ginoo, mayaplak ka sana, king mapakumbabaming panalangin ang pong ayin, at ing nanuman kakulangan daring sarili mi. Gampanan na sana ning lunos ang pong pakalulum, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At keka, antimuri, iyat nayo ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat-dapat ang pong matulit. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man, o pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Kanitang migpakumbabayang dinatang, antimong taong banat busalmi, ti parana ing sablang tingkamo, kanita pang minuna, at biglat ni para kaya kami, ing dalaning pangakabos. Ngeni maninaya kami, at manalig king kamtan misana, ing kaligtasan ang mi pangakong miabiye kaya kami. Potang i Kristong Ginoo miyumanyang datang kambening maragul ng ligalya, ulinita kambe daring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimo ing titi pangambun, karetingayin mi, ban pabanalanala, at parakya kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyena, at king pamaylasan pong kamatayan na kinwaning tinapi. Pepasalamatan akat pinuri at piraso ning tinapi, dinwang ne iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawan para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamikagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyo ikpa, ing mapamakalulong ikpa, ing kamatayan ng pon, ing pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kaiting tinapening biye, at ing kalis ning kaligtasan, lain ning pasalamatan keka, ing pepalarian mo kaming matampang talakad ang arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto iatu. Bamiganap king lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, ang minuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ng nuan Abirhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring nuan apostol, ading sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ng punga panigayan da ka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupaing tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo.
kami king sablang marok o pa, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasabkulan king sablang kanigaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik ding kasalanan mi, nuning ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka, ang timurin. Pakita mo pong hening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan po. Oining ginotang Yesu Kristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaos kingapuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat iyagkas nga yung amano mo, humayap na ako.
Manalangin kamo. O Ginoo, kay batming tinanggap kaniting tinapening biye, king kapamilatan na sana ning pangayabot mi kaniting banal na Eucharistia, ituro mo kaming sumuring mipnong katalinuan kaning bagi-bagi at syuking yato, at pakamal lalo karing bagi makainggil king ligaya mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok kayo po para king announcement. Muna, Solemnity of the Immaculate Conception. Meron po tayong misa sa Lunes, December 9, 8:30 ng umaga bilang pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisan pagilihi sa mahal na Birhen Maria. Pangalawa, Simbang Gabi schedule. Ang ating pong misa sa Simbang Gabi ay magsisimula na sa December 15, 8 p.m. ng gabi. Ito po ay pangungunahan ni Reverend Father Joel Mutok. Pangatlo, Christmas Eve, Mass, and Christmas Day schedule. Sa darating na December 24, ang ating Christmas Eve Mass ay sa ganap na 6:30 ng gabi at ang misa natin sa araw ng Kapaskuhan ay 8:30 ng umaga. Ito po ay pangungunahan ng ating Shrine Administrator, Father Noli Fernandez. Pang-apat, Mass Intentions. Ang mga Mass Intentions tuwing Miyerkules at Linggo ay makikita na lamang sa ating mga TV screen at online masses bago at pagtapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Sino po sa inyo ang hindi nakakaunawa ng Kapampangan? Pakitaas po ang kanang kamay. So, mailan-ilan lang po, no? Kapampangan niya pa mo rin ng misa.
Pangalawa po, sa darating pang panahon, pakonti-konti yung commentator, hindi na natin maririnig. Siya ang naririnig natin kapag sumasagot ang mga tao. Kailangan po kayo ang maririnig namin. Kapag sinabi ng pari, ingino manatili kayo, kayo po yung damdaman ko, aluwaing commentator. Keng liturgy, nga na it must be full and active participation. Kailangan po mag-participate kayo. Aliwa mo yung pari ang mga di no naitamangan, lalong-lalo na po rin organizations, kakit ko rin makapangutikan niya po daramdaman. Kailangan po kayong damdaman ko in congregation, iyang makibat. Magmike kanita in commentator. Po, pero mo ka rin announcement, iya yung pakiramdaman tamo. Kaibat na po ning blessing atin yang misa o atin yang meeting in Rectoral Council, kaibat ting mandated organizations or organizations ang mag-serve King Ampu Keti Pusray, malyari pong malakwang po sa guli misabi tamo. Po, so misabi tamo, eko pa po mama ko, ding nights, EMDC, lectors and pong commentators, eko rin Nazareth, ding choir, misabi tamo po. At kaiba ding plano tamo para keti. So, sana po mag-aral tamo, pag-aralan tayong kakatamong kasalpantayanan. Usdong tayo balo, eta may garal. Kaya raklan po yung gagawan tamo, puro superstitious belief. Kailangan natin tang pundasyon kayong kasalpantayanan. Agyang nanong sabihan na rin alawang relihiyon nung ating kang pundasyon kayong kasalpantayanan, kapilan man, era katamo akwa. Kailangan abalo tayong kasalpantayanan tamo po. So, malakwan la po rin ganang mag-serve, mag-meeting tamo sa guli, kaibat na po ning final blessing. Kaya kayo man po, so dakala salamat. Ngeni po, akalingwang kaya December 8, ngeni, Immaculate Conception of Mary. Pero, second Sunday of Advent, so pong miyak na niyang Domingo, ang po pa, so pong Domingo, aldone ning Gino, niya Domingo, Dominus, buri lang sabihan, Lord Gino. Ing Domingo, aldone ning Gino, niya kailangan sisimba tamo. Nung atin niyang miyagnan, aldone ning Gino, Immaculate Conception of Mary, tandanan tayo po, mas mata siyang Diyos, Jesus. Anyap yun, mag-giveaway ya ing Immaculate Conception, niya bukas siya po pag-celebran in Immaculate Conception of Mary. Ing misa tamong keni, 8:30 po ning abak. Ako po'y magmisa. Niya mag-aral tamo po bakit atin tamong Immaculate Conception of Mary. Kabang sasabihan na ning Biblia, ganaganami kasala. Nga na po ning Biblia, ganaganami kasala. Kay ba't yung Mama Mary may kasala nga. So pakibatan tayo po bukas panayan na kayo. Talakad naman po para king final blessing. Ingino manatiliya kaya kayo At kaya antimorin. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya, ingeg pa, inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Malangkulot ang bakan niya, bundok-bundok ang bataan niya, at isaw na tawa kita, iligayanin ino. Malangkulot ang bakan niya, bundok-bundok ang bataan niya, at isaw na tawa kita, iligayanin ino.
iklaw, sang des mga iklaw.